Andikinjinda. Hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisero mgalalona FM nakuhlekanisa mingisero meko angengisela xitichi lexi ri koho u nga va khonikisela ri la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo kumbe we kuma ku audio streaming ya mgalalona fm.co.za ni khalanga Pet Mathebula in'wana risumata wa jema xitlango ma xingiritano wa jajana makunele wa ndandadzi hi ku tisela longonoko Africa wa vulavula T kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again nhlekani lowa Xikwembu mingisero wa mina kwala nga ningisela ri koho la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo ni wa risumata wa jema xitlango ma xingiritano wa jajana makunele wa ndandadzi mingisero me ra vutlhanu leri ka we ri vula yini ai yena ri vula swi swo tala mingisero wa mina kambe hi ta twa wena ku endleka yini Afrika-Dzonga ra hisa ra vila ku na swivulavula swa ku tala van'wani va tivisiwa ku va khomiwa hi leswi nga xiswona la va vo hileswaku a ni swi tivi ku va lumbiwa ani hi leswi matirhelo ya koho ya nga xiswona la tikweni leri ku vanhu vo byeriwa ku hayi kho wena i nga Mathebula i lumbiwa hi leswi swi nga leswi hi ta langutela ku i ti vonakarisa a khotsweni leri kumbe a jele leri hi swoho swi ndisiwa ku so ni vula ku loko a ko va ku ri ku lumbiwa mbuyangwani ava vanhu vo fana na va mbuyangwani hi xayi vo kuma ku lumbiwa xayi wo ku va kha koka kokwaho xiwa veleni lumbetiwa mara van'wana vo byeriwa ku hayi wena i hehliwa hi milandzu leyi na leyi na leyi swi nga leswi loko kuma nkarhi ti vonakanisi a khotsweni kumbe a xitichini xa maphorisa xa le kusuhi na wena van'wana va ku hayi impela swilo a swi ringani kambe ke wena u ri yini mingisero munghana London FM hi tihi timhaka leti u nga tikhoma hi ta tsakela ku twa toho timhaka to toleto sweswiwani ku fika laha ka hafu ku pele awara ya 12 kusuka kwalano hi ta va hi kha hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona nhlekani lowu hi kha hi langute ka timhaka leti ti fambelanaka na swiviko leswi a swi kha swi va koho vhiki leri hinkwaro loko kha ku langutiwa hi timhaka ta matshamele ya milavisiso leyi nga koho kumbe mindlavisiso leyi nga le ku endliweni loko kha ku langutiwa ka timhaka ta Madlanga Commission kumbe commission leyi langutanaka na matshamele ya xinkarhani kumbe komiti leyi ya xinkarhani leyi nga simekiwa yi nga simekiwa hi xipikara xa huvo yo endla milawu ku nga manana Thoko Didiza hi ndlela yaleyo se teto timhaka va ka hina a hi mitweni ni ku mikhomiti mi nga rivali ku na mhaka leya president va nga vulavula hi yo vutolo na yo a hi ta tsakela ku va hi tlhelela nyana ka ntsongo ka yona ya ku maAfrika-Dzonga ngopfungopfu n'wina vaxisati pfunani ku hluvukisa vaxisati kulobye timhaka ta nkoka leti ya ku xana loko hi ze hi fika la president va za ku va swi vula kunene hi ndlela yaleyo swi nga va ku ri na nsusumeto wa ku wu kha wu ta wu huma kwihi se timhaka ta toleto mingisero munghana London FM hi twa ku u angula ku yini 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 na ngetana kambe 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku eka nhlekani lowu nokorako Africa wa vulavula mi ta va mi kha mi vulavula mi famba hi gondzo ri hi ndlela yoleyo kasi ke hi ta ringeta ku lava ku ta twisisa ku vanhu vo fana na va Malosi Gigaba loko va hetelela va ku va lumbiwa matimu ya koho ya suka kwihi timhaka leti hi nga ta hi kha hi ti landzelela ku ya mahlweni hi ndlela leyo kambe sweswi hi sungula hi twa ku n'we mikhomiti timhaka kwala mi yingiselaka mi ri koho nhlekani lowu hi mi amukeleli ka Munghana London FM nhlekani muhaxi hi papa mpfukeni khalanga hi pfukeni hi nga vona buti hi pfukeni bavhaka hi khensa swinene ma no na titwa timhaka leti mi taka na tona n'wana mhani mara ku na yin'wani ni kombela ku yi khumba mani no yo vona loko ni kha ni endla vulavisisinyana bya mina loko swa antswa ku ni yi hoxa moyeni ku ringeta ku kombisa kumbe ku kombisana tani hi rixaka i timhaka leti vulaka black excellence ni nga swi vula i vuswikoti lebyi vanhu va mpima ku nga mina na n'wina na van'wana va nga na byona loko ni lava ku demonstrate ka concept leyi muhaxi ni teka within the context ya ku yi lava ku yi narowa kumbe ku yi tsongahata ni tisa ka tribal group ya hina ku nga Matsonga Vachangana why ni fikelele laha
ka ha ri na leswi xinghezi xi swi vulaka ku i self-loathing, ku ti tsan'wa kumbe ku ti tekela hansi aka van'wana vanhu va rixaka ra hina. Leswi ni nga swi vona muhaxi xa ha ri ku vaviseni ka vanhu van'wana wa va twa vanhu na loko va nghena moyeni ngopfu kwale ka nongonoko lowu va gungula ku swi tikomba rixaka ra hina ri ri ku tekeliweni ehansi. Over a period of time ni ringete ku languta ku ka ti-field kumbe ka tindhawu ta ku hambanahambana Afrika-Dzonga vanhu va rixaka ra hina va na vuyimeri representability endzeni ka ti-field leti. Ni kombisa marito mahaxi mo ni kombisa ku rixaka leri hi tshame hi va na murhangeri ha ha ri homeland ehansi ka Professor H.E.W. Ntsanwisi. Va kumeke va coina a certain phrase leyi vuliwaku mintirho ya vulavula. Hi lero mintirho ya wena hi nga ta ku vulavulela a swi na mhaka hi huma ka rixaka rihi endlise ku yini. Ku na a prominent business person Afrika-Dzonga loyi a nga a property mogul, munhu loyi a tirhanaku na vubindzu bya miako na hinkwaswo yes, hi n'wi tivaku Dr. Mike Masingita Nkuna, loyi Xikwembu xi nga hi katekisa tanihi rixaka. Va kisa tindhawu ta hina, madoroba ma hina, tindhawu hi ku hambanahambana na kwala Joni na tindhawu tin'wana hluvukisini kwalaho ka vuswikoti lebyi Xikwembu xi nga va kona. Loko ni hala ka a ni nge vulavula mo ni ta loyi a nga henhla hi ku ya hi mina ni ve ka lavan'wana va nga kambe Professor Tinyiko Maluleke. Person is very influential and progressive ka capacities ta vona ta vurhangeri xikan'we na tiprofesa letin'wana hi va twaku va nga kona ha swi khensa sweswo. Ene swa tikomba ku rixaka leri a hi ndzisani eka tinxaka letin'wana ti nga kona Afrika-Dzonga mara hina tanihi rixaka ha ti amukela ke. A hi yeni ka timhaka ta governance. Hi na Statistician General kulukumba Risenga Maluleke. kambe hi mhaka ku a hi na nkarhi wo leha muyingiseri wa mina xivutiso i ku ta va ku hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku hi xaxametela leswi mi hi xaxametelaka swona. Dank muhaxi wa mina a ni ya ku heteni I'm very conscious ka timhaka ta nkarhi. I timhaka ta ku minkarhi ya ku tala muhaxi aka nongonoko wa lowu na swi twa ku va na vanhu lava va ha khomeleleke mhaka ya ku rixaka ra hina ri tekeliwa hansi, rixaka ra hina ri tekeliwa hansi. Ene ku na ti-aspects tin'wana ta vutomi muhaxi a hi timhaka ta ku hi tekeliwa hansi. We have to be equal, hi va competitive na hina hi tikomba ku hi kona hi nga ti endli vo mbuyangwani hi la ni lavaka ngopfu kona kwalano hi nga ti endli vo mbuyangwani. Tindhawu hinkwato we are represented muhaxi ha swi kota. Loko na ku heta mbulavulo wa mina i ku vutlhari hi na byona tanihi rixaka sweswo swi le rivaleni ngopfu. So a hi vuli timhaka ta ku hansi na yini a hi ndzisani eka tshemani we are equal. Hi yona ka fikaniwa siku ra namuntlha muhaxi. Nemetwena Cancer Stein. Hi swona hlayisekani ka le giyani. Inkoma Cancer Stein iswo swo mingisero mgana lona FM 0860002543 a hi kuti ku wena u khomete timhaka hitile tu ngiri a wu fambi nga vulavulangi tona hi vaka yini timhaka leti hi nga tshama hi vulavula hi tona. Loko hi vulavula hi swilo mi nga swi bihi makatla a hi swi vulavula njhe hi vulavula hi mhaka ku ha swi tolo kunene a ni kha ni vulavula hi timhaka ta timali ta switokofela na yinini handle ka loko ku na n'wemo la ku robana hi xin'wina n'wina mi va ku mi kha mi humesa timali ta xitokofela mi ku mi la ku phakana loko ri ka mi la ku kanganyisana n'we hi vun'wina mi yi tekela yini mali mi ya na yo kaya mi tshika wu teka mali mi phakana kwele mi yimaka mi kha mi yi veka kona lembe hinkwaro n'we mi la ku ya hlayela na kunene mi kha mi kombana kunene i nga ri leswi ya mi swi ndlaku n'we va ririmi leri ni vulavulaka hi rona ku lembe na lembe mi ta hlangana va ku ku na va maseve hala mi ta cukumetela timali mi la ku ndla swona ivi kusuka kwalano se ku ta ku thivela njhani ku na vanhu va tekeriwe mali hala ku na vanhu
hi swi vula masiku hinkwawo hambana na swisweswo nikanani kunene mali a bank loko mi xava grosa ni vona va kha va rinda ni vona va kha va rinda lori la namuntlha va kha va nda grosa ni vone va kha va nda grosa va kha va rinda mali se a ni swi tivi ku sweswo na swo swi va kha swi vanga hi yini i mhaka yin'wana yo tika swinene leyi tanihi rixaka a hi fanele hi languta na yona ku hi za hi xava swakudya swo tala hi ta swi rinda kunene ku va ku endleke yini kambe a sweswo a no pima a hi amukeleni van'wani va yingiseri hi twa ku va ri yini 0860 002 na n'wana ku hi africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM enhlekani hi pfukile minjhani papa hayi va lava ma ya khensa swinene ma hayi a cina hina hi tlhe hi cukumetela mali hi tshikeni khalanga no bula hayi hambi ku ri tiyisa a hi mi kavanyete a hi mi arisi ndanani kambe mi nga tlheli mi vuya mi ta rila mi ku hi khomiwe nkuzi kumbe ku ndleke yini a swona khalangu ni la ku dlamba leya operation Dudula mara before ni dlamba leya a ni la ku kombela ka n'wina hi minete ku na swin'wana swa ni bayizisa na loko hi kha hi agiwa na van'wana a hi kumi xitshunxo loko mo tshika mi lavi vativi va nawu ti-advocate leti hi ti tirhisaka ni kombela mi va vutisa ku kasi hi mhaka ku ko tala ka ti-radio loko hlayiwa xigwebe mi twa va ku i nyikiwe vutomi hinkwabyo kasi ku kha ku vulavuriwa hi 25 years why swi nga vi swi vuriwa ku Sambo i gweviwe 25 years hi nga vi ku life sentence swa hi bayizisa loko swi hlayiwa ku xigwebe xa vutomi hinkwabyo ku ve munhu yalowo i tlhaku maparula ku nge se hela na 10 years why hi kwihi la ku kumbe swi la ku amendiwa ka constitution kumbe ni vula vativi va nawu ku va nga hi pfuna kasi xa vumbirhi kambe kun'wani mi nga se hundza kwalani a ni kun'wani va tlhela va vula muyingiseri va ku munhu loyiwani i gweviwe malembe lawa ku ri hava na swipfumelo swa ku a nga kuma parole kun'wani i gweviwe malembe vutomi bya yena hinkwabyo ku ri na ku swiringanyeto swa ku a nga kuma parole kambe sweswi mi nga ni rhuma hi ta va vutisa yanani mahlweni xa vumbirhi a ni ku xa vumbirhi hi lexiya xa ku i kuma ku ri ni dlaye vanhu vambirhi va ni nyika 25 years ka ku va ni dlaye ncindani no nyika example a xi hanyi hi ku hisiwa ra mhange kwati ni dlaye na khalanga 25 loko vanhu va swi teka nga ku i 50 years mara i ta twa ku sweswo swigwevo sweswo swi famba xikan'we concurrent swi vula ku kahle hi nawu ni gweviwe 25 years hi ku na loko ku ri ku ni pfinyile va ku i 15 years lexa a ku na ku ri ni tshama 25 years ya khalanga 25 years loko ni heta ni ta sungula liya ni ve ni swi endla xikan'we swi vula ku ni ya tshama 25 years wa hi fanele ku u nyikiwe xigwevo ka nharhu kumbe ka mune ku ve sweswo hinkwaswo 25 years no vula ku mina a ni dyondzangi leswi nawu khalanga no swona ku bayizisa mi ni pfuna loko tshika ku tiva tivi va nawu mara leyi ni lavaka ku dlamba ka yona hi leya operation Dudula ku ve na court leyi nga humesa xigweve kumbe xiringaneto kumbe ruling ya ku operation Dudula a yi ve yi yima ka leswi swi endlaka yi byela na timembara ta yona ni yima na yona court ngopfungopfu ka part ya militancy ya ku operation Dudula yi militant a va na yona malunghelo ya ku vutisa vanhu ku i na pasi i ngheni kahle kumbe a wu ngheni kahle i timhaka ta law enforcement agency mara xivutiso lexi jaji yo ka nga xi ansaranga kumbe lexi ni nga na xona khalanga i ku loko ti-agency leti va nawu maphorisa correctional hinkwavo lava fanele va swilo sweswo va nga ri ku swi endleni ku va ku ri na gap ka society ene ka xin'wana na xin'wana laha ku nga na gap vanhu va ta teka advantage hi mhaka ku operation Dudula a yi ta va yi nga exist loko ku ri a ku ri na vanhu lava nga ku endleni ku cheka ku why munhu a ri hava maphepha i nghena njhani tibodara ta hina ti kha ti ri nto hina vanhu vo tala ngopfu va nga a South Africa khalanga xa vumbirhi khalanga leyi nga a problem ni hi mhaka ku a ni dyondza ku fika kwalano lava nga dyondza va ta ni pfuna loko vo hlangana mina loko i ya pfula fayili a xibedhlele i fanele i va i ri na tidokumente ne le tliliniki mi ni tiva sweswo
koka ku nga ha laveki ku i ta na ID loko se i ya ku consultant i ya na xikhadani lexi kombaka ku siku ro sungula loko i ta la hi ku pfulele fayili based on the document leti a wu ri na tona vanhu va le handle va na xona xikhadani lexiya that's why va treat-iwa mara maphepha ya ku va nghenile ku va ri tikweni a va na wona swi vula ku problem yi sungule kwalaha ku humelele yini ku sunguleni laha va zaku va pfuleriwa tifayili va ta hamba va treat-iwa va nyikiwa ti-medication na hinkwaswo va ri hava maphepha ku ve wena loko i ri wa laha muzanzi swi nga fika laha na ku treat-a va nga ku treat-eki va ku hi lava file number famba teka fayili nikisani hi ta kota ku ku pfulela fayili na hinkwaswo mara lavaya va ve na access yaleyo khalani xa vumbirhi vanhu lavaya va operation Dudula hi nga va hi va sola maendlelo ya vona it's fine a hi va soleni mara leswi va taku na swona swi nga ti-problem atikweni hi leswi un'wana na un'wana a rilaku hi swona ku katsa na mina loko mi ya swibedhlele mi ya titliliniki mirhi ku hava mo bazi ri wili le na vanhu va lova mimoya ya vona yi wise hi ku rhula kwale mara a ku ri na mimirhi yo tala lomu mabazini laha swo ka swi nga tivekeki ku yi nghene njhani yi hume njhani na hinkwaswo sweswo vanhu va ka hina va le ku hluphekeni health care khalanga yi le ka xiyimo lexiya xa ku yi stretch ku fika laha ka ku swandla eya tliliniki kumbe xibedhlele kumbe health center i nga kumi murhi mara lava va va na access ya murhi ku na incident yin'wana yi nga humelela minister wa health a bara a xibedhlele a fika a la ku treat-iwa a la ta komba ku health care ya hina yi kahle a ku nkarhi lowu ni va nga ni treat wona a wu ri wu ntsanana ngopfu i tsandzeka ku twisisa ku i hatla kuma attention because i minister for health i vanhu vangani ya va ya ku swibedhlele khalanga va tshama vo 3 days va nge se treat-iwa va tele ngopfu and before va treat-iwa amahlweni ka vona ku na vanhu vo ta hi ku famba lava nga hava maphepha a South Africa a hi na problem na vanhu lava nga South Africa va nga na maphepha mara hi na problem na vanhu lava nga la South Africa va nga hava maphepha lava accessaka education lava nga busy va accessaka la swi fikaku swi phasana kona i ku i va mani lava nga na xiphiqo na vona hi ku ni ta mi nyika xikombiso vanhu lavawani loko va fika laha Afrika-Dzonga a va fiki va tshama nhoveni va ri voxe va tshama kun'wana se loko va ka va tshama kolomu va tshama kona kumbe va tshama kwalaha Tiyani kumbe va tshama ka Manghena kumbe ka Manghena va nge tshami hi ku a ni i PTY kambe kolomu va tshamaku kona va fika va tshama ivi va pfumeleriwa se xivutiso ku ta va ku loko ku ve va pfumeleriwile va pfumelele hi mani hi ku na hina tanihi tiko ha pfumeleriwa ku loko ku ri na swin'wana swi nga fambiki kahle hi tlhelo ra vukorhokeri ka tindhawu tihi kumbe tihi ku nga va ku ri timhaka tetiya ta ku va ku ta voniwa kumbe ku ta voniwa ku vanhu lava na maphepha kumbe va na maphepha ha tsalela swiyenge swo fana na va public protector kumbe ku tsalela hambi ku vuri va president ku ndhawu leyo ya immigration a yi le ku tirheni sweswo ku taniya ku tlula ku tshimeka swintlawantlawani swo fana na sweswiya swi hetelela ku swi endla onge se tiko leri ko va banana hi fanele hi byela president ku ndhawu yo karhi a yi le ku tirheni la swi leyi a yi swi tivaku ku a yi le ku tirheni president wa swi tiva ku ri hina more than 5 million wa vanhu vo huma Zimbabwe ntsena lava nga laha tikweni ku va tise ku yini wa ti tiva na ti-problem ha n'wi byela yini khalanga ka swilo leswi a swi tivaka remember khalanga vanhu lava nga kona vo huma matikweni ya le handle vo ka va nga ri kona anawini swi le ku tshikeleni ka health care leyi accessaku hi Mexikhayi Mambuti Sambo ni nga hava nchumu president a nga wari hi yona minister a nga wari hi yona va na ti-medical aid ka vona a swi vuli nchumu that's why na crime leyi hi affectaku van'wa tipolitika hi va affect because va na security a va vileli kalanga people lava yi va twaku ku vava hi hina laha hansi on the ground i ta yingiseli mani khalanga laha tikweni leriwani ku yingiseriwa ntsena lava nga na mali van'wa tipolitiki i ta yingisela mara va vhota hi mani vanhu phela van'wana tipolitiki laha a va vhoti hi van'wana va vhoti hina hi nge le ku hluphekeni hina swi kha hi mambuti se swi vula ku hina hi fanele hi vona ku vanhu lavona hi fanele hi nga va vhoti hi ku a va le ku hi vuyeriseni leswi hi lavaka swo tani hi swi kha hi mambuti xisiwana khalanga xikhayi Mambuti a xi na yona mihleketo leyi hi nga na yona xi tshama xi kha xi languta loyi a nga na mali a nga n'wa tipolitiki ku ri hopi ya xona ku mindzuku ni ta dya yena ni ta cinca hi yena that's why na vanhu i kuma ku ri phate a yi le ku tirheni kahle mara time and again yi le ku vuyeni ka local ma swi vona ku a yi le ku tirheriweni mara yi tshama yi kha yi vuya hileswaku mihleketo ya ku nga ku yi lo bridgiwa kalaka vusiwana bya hlupha byi dameja na ndzondo khalanga
Nemetrini. Thank you. Nemetrini. Un'wana I tshama swi vula aku loko I lava ku lawula vanhu I sungula I va endla ku va swisiwana va va na ku tshemba ka wena kusuka kwalano hi makumu va ta hetelela va ku va vo va hetelela ku va tikuma se na hambi vulavula swilo a va ha kutwi na hambi nga ndzi swona a va ha kutwi un'wana tolo ni tsalile hungu ngo kalanga I se swiya ku vanhu lava fambaka hi timovha leti ta manyunyu vo tala va vohi van'wana tipolitiki ku tlula vanhu ntsena hileswaku a swa ha ri leswaku loko vona munhu a nghena hi timovha letikulu la I n'wamabindzu hayiko I n'wa tipolitiki swi vula ku van'wa tipolitiki swi na mali ma a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani ngara ni puresanga kona la 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangula wa wena hi wihi eka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga va ku ri na yona sweswi loko ni ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano ni vuya na Good Enough Mashego mprofita mprofita Good Enough Mashego la ku bela na yena ni ya katsongo hi timhaka leti ta hi nga pfuka hi tona va ku va charger ta khale ka holobye wa timhaka ta swa timali ya Afrika-Dzonga tatana Malusi Gigaba va charger hi yini swi va ku swi khumbana na vusasa I yini vusasa naku I va mani lava van'wana va khumbekaka ka swiyimo swa muxaka wolowo se hi ta lava ku twana le ka wena ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka yaleyo nomboro hi leyi 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 handle ka sweswo hi nga se endla sweswo hi ta sungula hi bula na ntirho hi nga si teka riqingho ra wena hi sungula hi bula na Good Enough Mashego hi ya nga ta vona ku hi fambisa ku yini ku ya amahlweni kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini nhlekani loko xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ele ka Munghana Lonene FM komandela ku haxela wona chick suka studio 1 Masingita Mall nta tsundzuka ku ntshame ni mi byela siku rin'wana ni ku te etshungula mthombeni va ku va thumbe phone phone liya va yi thumbili ha ri na yona kwa a yi se kuma n'winyi ku na van'wana va nga tala va ku a ehleketa ku I ya vona hayi loko va fika na vo va fika ku a ya hina na hina hi lahlekeriwe hi yona yo fana na leyi mara leyi a yona se swi vula ku ha ri ku ku laveni we u nga lahlaleka la iPhone a Giyani hi wa vunharhu wa ti 29 ta October hi ku phone ya hi kayakayisa hi le ku jikajikeni na yona a ni swi tivi ku a mi koti no tirhisa xilungu lexiya xa yona mi yi lava mi ta swi vona ku yi le kwihi kumbe mi ta yi teka ke kambe hambiswiritano hi hundzeni ya mahlweni na nongona ku Afrika wa vulavula sweswiwani ni mani amukela muprofita I muprofita kulukumba loyi I vurile siku rin'wana loko hi vulavula na yena ku tatana Des van Rooyen va nga zi va lava no ya xava movha hi ku swilo swa vona swi nga tala ka swi nga fambi nkarhi wo leha ivi van'wana va kaneta a swi fambangi na 24 wa tiawara se sweswiwa hi la ta n'wi vutana kahle ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku munhu wo fana na va khale ka holobye Gigaba va va mulumbiwa va nga va onhe yini kahle yi mani amukela Good Enough Mashego nhlekani swi tikomba Good Enough a nga se fika laha a ni hlekete ku I ta va se a fikile kambe ke a nga se fika muprofita n'we mi nga na yena kwalano mi nga n'wi byela ku muprofito ve le ku ku laveni hi ndlela yeleyo I 0860002543 nakona ko I Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe veri a nga se kumeka se swi nga se kumeka a hi yeni mahlweni hi bula kumbexana van'wana va toho timhaka leti va nga va kha va ti tiva ku hikokwalaho ka yini munhu wo fana na tatana Gigaba va ri un'wana wa lava va hetelelaka va tikuma timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta vusasa hi ndlela yeleyo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisela wa mina ku khometi timhaka kwalaho nga va ku kho yingisela u ri kona nhlekani lowu hi ndlela yeleyo nhlekani
a ka ha ri na munhu la 0860 nangona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisela mina ku timhaka leti u nga na tona u nga va u khometi hi ku ya hi ku hambanahambana ka toho maswitwa ku loyi a hi vitana yena ku a ta vulavula na hina hi mhaka leyi a ha ri ku kumeni muprofita a ni swi tivi ku endleke yini kambe timhaka leti ti nga ku endlekeni ku ya amahlweni 0860 00254 un'wana mingiserelo nhleka minjhani botwa hi mi amukeleli hi pfukele minjhani hayi pfukile a ni ri famba nhlokomhaka leyi ya gigaba leyi ya eku kahlekahle ku sukisa mkhonazi a pfuxe timhaka leti so va lava ku ta endla onge na leswo swa zondo commission va koho va nga khomiwa se va sungula ku yini va sungula ku lava ku ta endla nga va tirha hikuva swilo leswi swa khale ngopfu va lombetiwini na vona vula mukwanyana kusukela kwale ka busasa leyi na luwa va ri mani luwa milungu luwa nga za ha rhurha ku yiriwa rhurhela matikweni man'wana va ri manele adriye i za pfuxa ritshuri a va zangi va act i vurini ku ri va mani na va mani a chava no vulavula va zangi va act mara sweswi va ti endla onge va khoma ku ndlela ku ingaku va tirha lava va NPA kumbe vanhu leyi so va ti endla nga ri va ti lavela vito manjeni ku swilo leswi a swi ndlile khale mara se hikuva siku lava swi tiva sweswi ku ndlule yini a ni ri na tolo kunene a kha ku vulavuriwa leswaku vulavisisi bya ha ri ku yeni mahlweni va nga hetelela va khomiwa lava khomiwaka mina tikhasimende ta hina to tshembeka hi mi tivisa hi mavhengele ya hina lamantshwa Hesiview Build It na Mahuchu Build It hina u swi twe kahle khale ka Numbi Build It se Mahuchu Build It nakona se yi fambisiwa hi Slinda Specials tana ni ta dlemlela special swa marhavi ya hina lamantshwa se hi pfurile Hesiview na Mahuchu Build It Slinda Specials Build It se le Hesiview Mahuchu Mukhuhlu Grasscrop na Thula Mahachi Build It Slinda Specials tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a ni khomeni mingiseri ku vuye ku nghena la xichinani xikavanyeta ya so loko ni languta vo swi lava ku ta endla nga ri ku va tirha ku ri hi ku va swi vona ku va nga tirhi ene Kigaba nga ku dlawela ka section leya ya Ramaphosa nga a nga ri kona ngopfu se ku sunguriwa hi yena ku ri hi ku vo kombisa ku loyi i ntswana leyi ya ku kombisa ku loyi luma loyi nga lumi ene sweswi swi va ta sungula ku ti endlela vito onge i vanene hi ku swi va tsandze nkarhi lowo leha lowu sweswi loko pfuka timhaka leti ta va mukhonazi so va la ta ti endlela vito yena onge na sweswo swa zondo swi tirhisiwile lero hi khome vambirhi vanharhu nyana kusukela kwaleyi hikuva ni vanhu va ti vutisa ku commission leyo sungula a ku za n'wi khoma munhu se leyi i kona nga ta khomiwa ke i swivutiso leswi nga ka koka vanhu ene mpela vhele hi le ku ti vutiseni ku loko ze swi tsandzaka leya yo sungula commission yi ngo lo hela yi herile a khoma munhu se ka leswi ta endla na se va lava ku ta endla nga ku na liya yo sungula ku khome vambirhi na leyi already se va ta khomiwa hi ku hleketa ka leyo kambe van'wani va ta vula ku na ku vulavula kokoloko a ku nga fanelangi ke ku loko ku ve vulavisisi byi lavisisile byi fika namuntlha ka ku va khoma hi mhaka ya ku ku na leswi se swi nga sungula sweswi kumbe n'hwemi ta ku vele ku vo tindlinga ri vele ku tirheni hina mina vona nga ku vo ti endla onge ve le ku tirheni kumbe van'wani va swi vona ku na tiposini ta vona matsundzuka mhani lowa i wa NPA mbo va ri i wa FA lowa nga ze va n'wi sola ka milandzu yo ku tala so swi tikomba onge a ve le ku tirheni se va lava ku ta ti endlela vito swi ndla nga ri hina hi nga nghena hi nga kona hi le ku gingirikeni so na hi Kigaba wa Xikwembu kumbe u va na badi mbo yankwane u kombeteriwa yena ka gurupu leyo tala vanhu va novhula mukwenyana a va twala ko twala yena ri one leswi se swi tamarisaka a ni swi ya hi vumbhoni ku se byi fike laha loyiwani se byi ringanerile ku se ha khoma a hi swona a mi hleketi ku nga ku ri sweswo n'wina se mi ri mbuyangwani hi vutivatimeri loko impela u va 15 ku ya wela mina ni ri one swi ndla nga ri hi mina ni nga na nandzu lavo tala va gwini so a ri vutsedi ta va ka ri yi vona hi swona mara me ku ya hi mina u twinga ku va swo karhi leswi swi ku hi leswi ntswana leyo luma ku luma loyi nga lumi so loko ri na badi mbuyangwani vhele kavula va ta kombetela wena ku ri a khomi loko i ta va xikombiso xa kahle nemetwi no a ku ri Robert Hlingwana ka Nsavulani inkomo zinjiva 0860 00254 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM n'wina mi ri yini
veri mbuyangwana o khomeriwa ku a kombisiwa ku loyiwani khomani van'wana va vulavisisi byo ka byi nga se fika ka lava kumbe byi se fika ka lava van'wana a ni tivi nto n'wana ku ka audio streaming hi fa hi nga twali kahle a ni tivi ku nga va ku ri na ntiyiso wu fika kwini kambe swi le ku lavisisiweni ku va kota ku swi landzelerisa ku mi kota ku hi twa kahle na le ka audio streaming kambe hi amukele n'wana mi yingiserile nhlekani aye papa hi pfukele hi nga vona but mo tlhamutlhamunyana na mi ta hi tlerisa mani mi nga ku tlhamutlhamunyana tlhamutlhamu ayi ya Butswetse o jikisa e tshuka mhaka yi le rivaleni Butswetse mi vula yini loko mi ko jikajikisaniwa e tshuka mhaka yi le rivaleni Butswetse loko mi hleketa bosasa yona yi nga fanda CR17 tifayili leti nga siliwa why ti nga pfuliwi ku ta chekiwa ku ri ti na yini Butswetse vanhu lava nga fanta CR17 vo tala va vona hi lava va ri ka bosasa van'wana hi lava va nga hi siya kwala misaveni vugevenga byi na head of state Butswetse loko yena n'winyi a nga tekangi decision ku ri swi tikomba ku tikweni ku ta endliwa yini why loko hi ya hala swi khumba president hi ya hala swi khumba president hi ya hala swi khumba president ku fana na yini ku hi ya hala swi khumba president va ku ala va ku mfana lowa ka ve milawudzi ve ri mani ve ri hangwati va ku hava n'wi tivi mahumela ya pharaphara ve ta hava va tivi mara ku tholiwa vanhu va vahlapo mara hi le ku lweni na vahlapa kwala tikweni va tsutsumi na timali mara purasini ra vona sweswi swa mitsunu swi khumba na president xikari swa mitsunu swi khumba na president njhani a nga tholiwangi hi president exini yi faneke yi tekiwa hi mani hi president se ma swi vona ku ho jikajikisa a yi tshuka se loko sweswiwani ku ta va ku khomiwe vanhu no vo fana na va kumbe ku ka ku khomiwa vanhu vo fana na va gigaba ku va fane va ya ti vona ka risa khoto va tenga i ku jikajikisiwa kumbe i ku ringeta ku lava ku kuma xintshunxo xa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona xintshunxo xa tiveka ku ri makhomboreti lama hinkwamo xihundla xi le kwihi ya why kahle va chava ku ri leswi swi sungule hi mhaka mani hi mhaka 1 2 3 hi fikile hi mhaka ku ri president hi rumu mi ta swi vona sweswi hi lava ku ya ka election yin'wana ku le ku langutiweni tifayili tin'wana ti le ku ti-developo tin'wana ti ta tsutsuma u nga ri khale na loko swi sungulisi sweswi na loko va nga hi nge vo senzo micunu va dipi ku va nghenisi tinhompfu ka matirhelo ma xiphorisa ku endlekeni ku tsutsumi develop mara president a nga le ku tekeni ka decision a ni ku tekiwile va tekile decision president va ku a ku vi na commission yi ta kota ku lavisisa loko se ku lavisisiwile ku ta kumeka xintshunxo lexi xa ku suka kwihi swi vangiwa kwihi a hi ku teka decision sweswo ku nonoka ku fana na ripfani Butswetse a hi ngo sweswi mina ni ya na duvula ATM ku nge vi na commission ni ta tekiwa ni ya pfaleliwa mara tibiliyoni ti fambiwi ta ti-taxpayers ku laveka commission na metrini hi swona baba inkombo to va ka hi swo baba a ni tivi ku mprofita nghene kwihi good enough mashiko kambe a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani 0860002543 nhlekani nhlekani Butswetse aye papa aye Butswetse mina ni la ta vulavula hi leyi ya former minister Gigaba but before ni continue Butswetse ni ta ni khomela nyana ni le patwini la ni nga kona so ni lo paka ku mi ta kota ku ni twa nyana na ku a xiphiqo makwavo va cancer so ku na ti-issue timbirhi leti nga kona leti ni swi vonisaka xiswona number one i issue ya makhomwero ma vona former minister leswi va nga khomisiwa xiswona lava va nga nghena nyana xikolo ve ri swiharhi hinkwaswo swa ringana mara ku na swin'wana swo ringana ku tlula leswin'wana
loko mina na n'wina a hi fanele hi ta khomiwa a wu zivikeriwa ku hi ta ku khomiweni nkulukumba Gigaba va swi tivile aka masiku ndhaku na tolo a va swi tiva ku va fanele va khomiwa va ta appeara court minkarhini yo tala loko munhu a khomiwa just an ordinary person case yi ta postponiwa va ku i ta fanele a endla bail application mara ni sure ku namuntlha nkulukumba Gigaba hambileswi va nga khomiwa bail application ya vona yi ta proceeda namuntlha va ta yi kuma na bail xa vumbirhi i ku nkulukumba Gigaba although leswi va nga kuma preferential treatment va kume treatment yo antswa ku tlula munhu un'wana na un'wana mara ni twa ingaku na vona va victimiziwa hikuva nkarhi walowa a ka ha rhangela nkulukumba Zuma a va tikomba va alayina na faction ya nkulukumba Zuma and ti-case to fana na tona ti ta va nkulukumba Gigaba i ti-case leti swa endleka even in our lifetime hi hela hi nga ti vonangi makumu ya tona ta mi nyika xikombiso hi case ya vo Brian Molefe ya vo Pule Mabe a hi ti-case leti ti nga decidiwaku namuntlha kumbe swi ta teka 5 years ti ta draga for nkarhi wo leha swinene number one i ku vanhu valavo va ri well legally represented ani va na mali so va ya for the best legal mind and before case ya koho yi ya ka trial ku ta va ku ri na swilo swo tala leswi nga ta va swi endliwa swa ti-representations na yini leswi swi nga ta delaya and some of the cases lana ti-witness tin'wana timbhoni tin'wana ti hela ku ti lova ti nga ha kumeki so ti-case letato Botpet a hi ti-case leti hi to vona ingaku ku le ku tirhiweni mara a ku le ku tirhiweni mi vula ku lava va xiyenge xa IDAC mi vula ku IDAC a yi nge heteleli hi vona va ku hayi se manghena migwevo ku ya tshama khoto kumbe akhotsweni malembe yonge sweswo njhani Botpet ni vula ku a ni ri sweswi namuntlha se ku le ku fambeni ti-process teti ta ku i mulumbiwa se va ta fanele va ya tengisiwa n'wina mi nge ti ta hlwela se ni xivutiso ku nge ku swi vula ku swi nge olovi ku hi vona siku rin'wana va ku se sweswiwani hayi nandzu luwa se wu komba ku vanhu lava se va ya khotsweni ngopfungopfu loko hela ku ta ka timhaka ta ku vanhu vo fana na va Agrees xikombiso va gweviwi malembe yalamo kambe ma vekeriwa tlhelo ma vekeriwa tlhelo lexi nga endla ku Agrees kumbe lexi xi nga mitigate asayitini ra yena munhu wo fana na Agrees i ku i health condition ya yena ni twi na mani lava va ri kona tolo le ka ad hoc committee va vulavula va kha va vulavula ku proceedings ta case ta Agrees tin'wana ti twiwe virtual because a nga swi koti no fika a court so hi swin'wana leswi nga mitigate ku a kuma swa ti-suspended sentences and loko mo xiya kahle Botpet loko maybe mo hleketa kahle munhu loyi mi nga n'wi vona a sentesiwa a nga khotsweni na sweswiwani wa tipolitiki i John Block loko ku ri na un'wana loyi mi n'wi tsundzuka Botpet mi ta mi byela se lava vo Gigaba vo Mabe a ni va voni va heli va ri khotsweni ni mi twile voto wa mina hi mavonelo ma mina voto wa mina ni khensile swinene hlayisekani mi fika la mi ya kona mi hlayisekile ni la ku ya mavhengeleni kambe yima ni mi twisisa swin'wana leswi a ni kha ni swi vona laha kusukusela rixili hi loko ta swi vona ku na vatekiwe mahungu va vula leswi va vulaka swona twanana va ri Central News South Africa nhlokomhaka yi ri Malusi Gigaba hands himself over to the police on state capture charges linked to Transnet. The witness Waku, former Minister Gigaba expected in court over Transnet charges. African Insider Waku Malusi Gigaba in the dock, ex-minister summoned over 50 billion Transnet scandal.
ivi va inside politic tiawara timbirhi leti nga hundza va ku Gigaba not under arrest won't be appearing in court says IDAC. IDAC hi leyi yi rhangeriwaka hi advocate Johnson lava va ri leyi aka huvo ya endla milawu tolo. Makumenharhu wa timinete leti nga hundza Daily Sun yi ku Gigaba walks for now. Ivi tiawara leti nharhu ti nga hundza yi ku South Africa's former finance minister Gigaba to face charges. Ivi Ayol Yuku Malusi Gigaba's meeting with IDAC, no arrest in Trustnet mega corruption case. Ivi Yuku Malusi Gigaba, Eyewitness News, Baku Malusi Gigaba back home after meeting IDAC. Ivi Baku Malusi Gigaba to appear in court, ENCA. Ivi News 24, Yuku former minister Malusi Gigaba to appear in court over Transnet procurement. Iti hlongo makale tingale ku hangala keni loko ka langtwa ka holobye ka khale ka holobye kambe makankulu ku khale ka holobye anga khomiwa kambe n'wemerini a hi hundzeni la tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela 0860002543 Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wina mangula muku yini hi ta heta timhaka amkeni mingiserelo nhlekani ngaran plus ankon 08600025 ayebot minjani bothe boto mina ipfukile ngobona mani ngwe mi switiva ku ti charges na yini swi vula yini hi pfuneni merini hey bopheta ku ri leswi dirulisa ku swona wa swi tivisa ku ta ku swona hi swi ku i kheti va ti originality ya ku charge loko va ku na charge ya so i charge ya yini loko va ku na charge ya so loko va ku munhu i khomiwile swi vula yini mara methodology wa kona lowu tirhisiwaka today ka vanhu vo karhi ku vula ka muyingiseri wun'wana kokwalani ku i nga ri mpela hayi ku na maendlelo man'wani mantshwa o ka hi nga ma tivi wona hi wahi so what I'm worried I'm worried tanihiloko a ni kha ni va ni ri worried all along hi issue ya how government ya hina yi conduct yi treata ku corruption hi kona or vanhu lava va kumeka va nga va involved ka andeni ka vukungundzwana ene vanhu va lava kumeka va identifyiwa va khomiwa maendlelo ya swona a swi kombi nga ri mpela ku na conviction ehenhla ka mitirho ya leyi ehenhla ka lava va nyiketa vukorhokeri bya swona ene leswi swi nge le ku humeleleni botpet swi le ku dlayeni ka tiko hi kantsongo state lexi South Africa yi nga ka xona sweswi hikwalaho ka in the heart of it ku nga mhaka ya corruption na ku rhandza mali hi le ICU kahle sweswi ene a hi le ku pfukeni matandeni a ku kombi ku va na agency ya ku dila na mhaka ya corruption so that kota ku va na deterrence ku vanhu va na ku chava ku va tinghenisa ka mhaka ya vukungundzwani hi mhaka ku loko wo kumeka i va yi ri na nandzu ehenhla ka vukungundzwani hi leswi nga ta ku humelelela leswi nga ta va daya for future ya wena ni ve worried hi manana loyi a nga rhangela IDAC advocate Johnson yeah ti-utterances leti a nga ti endla kha addressa vatirhi va yena ku ka session yo karhi a ku mi fana mi mpundzu un'wana na un'wana pfukani mi va mi mbalela ku na loko va mi languta swo swa n'wina you are busy at work tekani tifayili hambi ti ri empty mi jikajika mi hala mi fanele mi ya kona mi ya le tikhoto a ku jikejikeni ka n'wina mi ta za mi thumba xo thumba kokwalano a ni kota ku twisisa statement xa ku a la zama ku hlamusela yini a va byela ku va fanele va endla yini vanhu lavaya hi leswi ni tisela ku yanani mahlweni hi leswi ni tisela ku dawuta ku na yona issue leyi ya vo Gigaba yi ta famba ka mikondzo yaliya ya vo loyi a ri former minister of sport ve ri mani loyi Zizi Kodwa na van'wani na yona yaleyo ya vo loyi a ri CEO ya Eskom na lava nge le court sweswi ku ri ku appeara ka vona swi tikomba ku it's just a window dressing ku va hina va hi pfala matihlo ku hi twa nga ri that department yi le ku tirheni kha yi nga ri ku tirheni
because inge vana ku ri i ri murhangeri i byela vatirhi va wena ku fambani mi ya lavalava sweswi mi nga ta lava so endlani nga ri mi le ku tirheni ku vanhu loko va mi languta va mi vona mi languteka mi ri ku tirheni hambi mo famba mi khoma volvo loko ya nga ri ku na tibullet endeni fambani va ta vona ka ri mi busy a ni tivi kahle ku swi vula yini swilo leswi nyamuntlha hi pfuka hi loyi wani Gigaba ku na tindzimi to talatala ku whether i khomiwini or wa consulta or ku humelela yini a swi clear no ku humelela yini mara Gigaba i le mahungwini whether i le ku khomiweni or a nge le ku khomiweni swi tiva na yena Isaac yaloye ku kahlekahle ku le ku endleni ka yini mara la a swa ha twisiseki ku kule ku endlekeni ka yini a swa ha twisiseki kule ku endlekeni hambi wa khomiwa hambi ko vulavuriwa hi yena hambi ku endleka yini a swi tiveki Botpet kule ku tlangiweni ka mathumbani and va tlanga mathumbani hi future ya tiko leri loko ri ku munhu a khomiwa ku nje mani na mani loko ri ku maphorisa loko a gongonda ya ku yo under arrest swi kombeta ku impela they under arrest as they did vo khumalo na vo mani le court le nge le on le ka intelligence they were arrested by processiwa police station and then va tlela police station and then the next day va pfuka va yisiwa court va appear before the magistrate and then lawan ku humelela ni ku vulavula hi tindzimi ta foreign language man a hi swi tivi na ku le ta tele kerekeni ku va ri khongela hi tindzimi a ni tivi ku mina ni ta ku humelela yini la yes we know Gigaba ive mahungwini swinene nkarhi lowa state capture swinene futhi hanyana na van'wana va lava a va ri kona mara loko ri ku va khomi a va khomi loko ri ku va nga khomi a va nga khomi a va tekiwa hi yini ene timali leti ke le ku nemetweni nkarhi ku nga ri kona ku manga misava ya awara ya n'wenhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela nalaka vayingiseri mina lexi hayi khale khe ku n'wi hisela balo ekhale khe ku n'wi hisela mina ku ntwela vusiwana ni n'wi twela vusiwana na loko ku ve ku nga ha va kona van'wana lava nga ha khomiwaka a va landzeli mara problem ya me i yin'we hi ku ti-politician ti treatiwa very special when it comes to law ya la South Africa hi yo problem ntsena ya mina hi ku lava ku home empheleni enge va ni tele khale ta ni koka ku majazi kwalomu ni tirha koho lava va tsaleriwa mapapila va byela ku ti tisi police station loko a heta ku ti tisa police station within 30 minutes se kume bail na n'wana hi fanele rhanga ya tlela tiseleni dyala timbaweni a yi basanga mhaka leyi enhlekani muhumelerisi Ncindano na khansela leri Bushbuckridge Bet Kalanga baka hino tiko leri ra hina leri ri le ku mbombomeleni katsongokatsongo van'wana tipolitiki a ku na lexi va xi endlaka ku pfuna tiko vo endla njikajikisano wa ku hina vaakatiko hi swi vona nga ku va le ku tirheni ko va le ku tirheni langutani magondzo South Africa langutani mati South Africa tiko rero ri le ku mbombomeleni ka education ha vulavuli mhaku vanhu va dyondza kambe a ku na mitirho Bet Kalanga swa ha ri swikulu leswi taka DJ Bravo mina ri lahlukani bye Majume Botpet na mumelo shongo na kwala lexi mona ku xona mina timhaka ta ku vanhu lava va nge le parliament na vanhu va tipolitiki ku angarhela va twi ngaku hi ku vele kusuhi na nawu na ku va vona lava va ku va kha va endla milawu yaleyo va tiva swilo hinkwaswo kumbe na tilopolo teleto leti nawu wa hina u nga na tona va kha va ti tirhisa hi voxe ku endla vukungundzwana kambe rin'wana ra masiku swi ta humelela a rivaleni ku swi ta va pringeje voxe ntambu ya leyi nge le ku yilukeni yi ta va sunga hi voxe ni vula leswi timhaka ta ku loko mi cheka ti timhaka ta Gigaba hi Botpet a yena a ri yexe munhu loyi a nga implicated ka swilo leswiwani kumbe munhu loyi a veka a nga na a kumeka khumbeka va kona van'wana vile va pfula na tipolitiki tin'wana ta vona ta ti-party va yi tiva kahle mhaka ya bosasi van'wana va vona va yini va endleriwa na masiku ya vona o velekiwa kwale leswi swa ti-birthday va dya va swi tiva kahle inkomu Botpet mi la ku hlamula ka le ya president la vongone va kombela vaxisati na vona va zama ku nghenelela ka vurhangeri ne
mina hi ku vona ka mina president vandla lera vona a va ha ri lavi kahle vo chava ku hi byela straight ku hi nga yi voteli ANC se ene va swi vona ku vaakatiko ku nga ri va omelelile ka vandla hambi ri kha ri va yisa vusiwaneni va ala va kha va vhotela rona president Boetpert va ti rhandzela DA va yi vona ku DA kahle hi yona yi nga tisaka ku cinca la tikweni ra hina hi ku na vona va swi vona a tindhawini lomu va tshamaka kona ku ri ku khomewo DA and then va swi vona ku na ku cinca se vo chava ku huwelela straight ku ne vanhu va ka hina loko mi lava ku cinca votelani valungu lava ka hina lava vavanuna lava va nga ka ANC va le ku yiveni ka timali se votelani valungu loko mi lava ku cinca se vanhu va ka hina na vona nga ri hey yo dyisiwa nyana a hi voni nchumu hi ta omelela hi kha hi yisiwa vusiwaneni man Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Kamgana Lonene FM makombandlela ka kwa shela tweak suka aleno agian se sweswo baka yini aniri mi batwili mitini la timhaka hinkwato leto ni kombela ka muhumelerisi no kombela muhumelerisi wa mina ni muhumelerisi wa mina pfa vula ku vavasati loko va fona na vona va tikisela swi ku yini kambe ni kombela vaxisati hi bulanyana ya fukubila wara ya 13 na swi tiva ku mi kona ya fukubila wara ya 1 nhlekani loko fika awara ya 2 a hi buleni na ku bulana vaxisati ntsena lawo hi bulanyana ka ntsongo hi timhaka ta ku president very mi n'wina tanihi vaxisati mi hluvukisana va fike njhani president ka ku vulavula hi mhaka yaleyo van'wani ve ri hi mhaka ku n'we hi vun'wina mazondhana a mi hluvukisana i ntiyiso ke ku a mi hluvukisana nako loko ri ku a mi kotani i ncini xi ndlaku mi nga kotani nomboro hi leyi 0860 002543 hi yo nomboro leyi nga ta yi tirhisa ya fukubila awara ya 1 nhlekani lowu kambe sweswi a hi tweni teti mi nga na tona teta hi kha hi bulavulo tona va ka hina kumbe angulamu ku yi wo sungula hi lowu hi nhlekani hi mamukerini ahee kalanga ahee baba mina ni la ku hlamula aka timhaka ta ku katekatela hi ku komisa ya ka Gigaba ya ka Gigaba o va yena Gigaba a ngo va na bada a ri yexe munhu loyi a fanekele un'wana a kumeka a ri yena aka ministara wa xiphorisa i to tirha ro rhendelekiwa hi mhaka ya ku lexi xi hluphaka murhangeli le henhla nhloko liya hi yo yi nga na vitivi bya swilo leswi nkulukumba loyi a nga hlamuli nchumu i ku xo sungula na loko karhi ku vulavuriwa ku ri palamende loko a byeriwa xo byeliwa yena o swi pfumela ntsena a nga pfumeli ku hlamula hi ku kongoma loko ni karhi ni tsundzuka mina ku ve na njhekanjhekisana wa timhaka ta ku ri timhaka ta yini ta swikandalakandala swa hala na hala a nga pfumelangi ku hlamula se namuntlha sweswiwani ku kandziyeriwa Gigaba mara lo wa minister wa maphorisa a nga kandziyeliwi hi ku veleni hi yelo a nga kusuhi ngopfu na yena leswo hina vaakatiko hi le ku swi voneni mara ho chava ku swi vulavula hi kongoma straight mara timhaka ti le ka nhloko kambe loko mi ku ho chava mi vula va mani i va mani va chavaka laha okay hi mina ni chavaku me no chava se leswo na kongoma a nga rhongo i nhloko leyi nga le henhla hikokwalaho ka yini yi fanele va rhongo hi chava ku yi kongoma enhloko munhu loyi a nga na timhaka khalanga hi nga chavi ku vulavula ko va ku mina ni nga na vonelo ra mentetani loyi a nga le henhla le mukhomi wa tiko murhangeli a nga na xikongomelo xa ku a hi kongomisa ku i veka ku hi tiko ri mbombomela hikwalaho ka yena leswi vekisa sweswo mina i vonele ra mina rero mina a ni chavi ku vulavula sweswo ni mi twele papa ni vekisa sweswo kala ni mi twele papa kensa khumenze vuti mina tintsene ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya mavonelo na
Itala le 0860002543 ayamkele n'wana mingiseri lo nhlekani Kalanga Nhlekani Butpet. aye papa Shota na va yingiseri na valosa na vona Butpet. Butpet no la ta vutisa kahle I mani a nga khomiwa ku la ka tiko le ra hina aka example a khomiwa hi nawu wa tiko lero a ri na mali yo tala loko hi lo se hi pfalerile a ri na mali ya yena loko mo swi languta kahle i nga ri nawu wa tiko ra hina ri khoma ngopfu vanhu lava pfumalaka swa vona loko va ri swona a ri ku nyiki futhi na nkarhi wo I vulavula na rona loko hoxa xitokisini loko ku lava bail check byela ku hi ku hatisa ku yimela 80 awara to karhi mara loko va ri na mali Butpet no ta mitumelela wu endli nchumu vona ni munhu loyi na munhu wo pfuka a ya police station a mbole swikuta basini wa swi ta no khomi phela wa mahungu laha vo kokakokana hi yena mutla van'wani va vula leswi wa mahungu van'wani va vula leswi vo kahle ku ta endleka yini yena mara swi nga swi tiveka kahle ku nawu wa tiko wu nge tirhi wu endla hi ku fanela laha a wu faneke wu ku hi ku I dyohile hi ku hoxa xitokisini loko ri hina van'wana I tatana vona kwala na khomiwa machajini ene vanhu va tiko va endla va ka va swi tiva Butpet ku ri hambi no vulavuriwa ka njhani ni nge khomiwi ene ni nge tekeriwi nchumu ni to va mahungwini ya vanhu ivi hina vaakatiko swi hi vavisa timbilu kahle vo hi endlela hansi ya mihleketo vanhu lava ku hini hi tshama hi twa ku vava timbilwini loko mani ye mahlweni mana nga endliwa nchumu what is the use va tisa vanhu lavo va ku hi va khomile or hey ivi dye mali wa va fe va vulavula hi swona va ka va swi tiva ku nawu wu nge tirhi ehenhleni ka vona langutani Butpet mali leyo tala leyi nga dyiwa le Butpet a yi fanele namuntlha ku thoriwe vana lava humaka art university namuntlha yona makhampani leyo retrencha instead yo yi fanele yi vona ku mara mali yi dyiwaka hi vanhu njhe laha fanele hi thola vana lavatsongo va ta yi ku cinca atikweni why va lava hi nga va pfali hi va khoma mara va endle Butpet mehe xi kwatisa ngopfu Butpet vo tlanga hina kahle laha tiko leri ka hina yona loko mo langutana tikhomixini leti nga kona yi kuma kona khomixini ya zona vanhu va humelerile emahlweni ka yona a va voniwanga milandzu mara va ka va swi tiva ku va na milandzu a ku khomiwi mani a khomiwa munhu namuntlha yi leveri madangu na yona yi ta heteka yi vula vanhu hinkwayo ku le jeyini ku tshama tirhisa mali yo yini bara ku nga endliwi nchumu Butpet loko nawu wa tiko leri I nga ri loko ri na mali yi nga ri yi kuma income hi vanhu lava nga na mali loko hi nga ri na mali ya swi tava a wu na income I mfumo wa hina yi wu kumaka hi ku hoxa xitokisini se ndzi vutisa ku loko siku rin'wana ho khongela hinkwenu hi khongela mali hinkwenu Xikwembu xi hi rhachela mali hinkwenu mfumo wa hina wa khoma mali ku ta ku ri hava yisiwana la tikweni nimetweni papa nimetweni khesini tlhelo rero mi nga tana ro nkomo papa mankele mokhwela va ta dambu inkomo mgwena 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni kambe sweswo hinkwaswo andza ka leswi nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 ayi ku tumingiselo mehe n'wana mingiselo nhlekani Kalanga papa mina mpfukile ngo vona mpfukeni Kalanga hothi va Kalanga nhloko lowu yi swekaka hi December wu phama lewo nhloko leyi u yi phama hi December n'wana ku ri haya ayi sungurisela mara n'wina vulavule na n'wetolo kumbe tolweni tolweni se loko mi vulavula na n'wetolweni a mi fanelanga mi va kona la moyeni lowu sweswi mi ta bye bye 0860002543 munhu nghena kan'we hi vhiki va ka hina hi siyela van'wana ma swi vona a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani muhaxi rixile aye papa na vayingiseri va Munghana Lonene ni khuluma na sister Nyiko la Sukani Nyiko ubisi la Sukani aye Butpet vayingiseri lava nga nghena hinkwavo me ni yima na vo swilo swa swi vulavulaka vele se nda smile ni ri ku smayilini loko va karhi ni le ku yingiseleni na riendzo leri ni ri fambaka ni le ku ri tweni hi ku swilo swa swi vulavulaka I ntiyiso nkingha yi le ka nhloko ya hehe murhangeri wa hehe le henhla president ye a fihla swilo leswi hi ta ku a ni tivi ku hi Xitsonga ta swi vekisa ku yini mara I wo swi mbhonyambhonya phela ku create-iwa ka Madlanga commission a ku va mhaka ya ku a expecta ti-delays swa ku ye wo ti dula nenge leswi a nga swi tivi ku ta humelela swihundla leswikulu swa tibomu ta ku tala
se kahle lowanuna lwegigaba wabantu iyo vana badi kumbe ta swi teka ku wo disguise hi xilungu swa ku hi ta swi teka ku commission leti lekuti a ku na commission leyi nga le ku tirheni loko la ku ta kahle le ndzhaku ka commission ya zondo i mani mpela loyi a nga khomiwa a gweviwa hi swi tiva ku i pfaleriwile as long as a ri na mali as long as a ri ka position ya tipolitiki vupet vo tlanga hi hina laha ku le ku tlangiweni hi hina kambe swa koteka ku munhu mi nga n'wi vhota ivi himpela a tlanga hi n'wina vupeti a ndzi ri ku vhota loko swin'wana phela van'wana va hume nhloko va kokwana sandle va komba khale swa ku va tiva swa ku va ri ANC loko wo dzokiri mali loko fika kokwana famba vhota vanhu lava va genganyana leya ku tiva leya ku tlhariha ya kota ku va ku tala a va ha vhoti van'wana loko se va suka vhele va sukile va ku fana na hi vhele hi sukile a hi vhoteli ANC loko ndo vupeti ndo sweswi a ndzi ri ti-20 mi ya tlula mahanyi ndo teka no riendzo nje mi ya jika laha manye leti mi famba mi nge vuyi mi ta vuyi milenge vupeti ku swi lava movha leyi mi nga ta famba i ri na mavhilwa ya tirekitele i mhaka yi i patu ri khomi hi vanhu va ANC se ANC a ku na lexi nga le ku xi endleni timhaka ta kahle ku va timhaka ta ku vola ka ANC i umbrella ya vo is too big and yi kota ku va protector a ka la ka madlanga commission mali leyi va nga yi tirhisa la ka madlanga commission hi budget it's a lot of money and ku na vanhu va ku tala lava hi nga le ku hluphekeni mintirho a yi kona vamakwenu va dyondzi va na ti-degree va na ti-diploma ti-higher certificate mintirho a yi kona loko vo hi la ku i nkarhi wa increment vo hi nyika va 1.5 i yini 1.5 va ma 1.3 1 mara vo le henhla va le ku dyeni ka vulombe ka ntswamba president va te va kume mali yi make mbedo le ndlwini ya yeli yi kuma kwini va te in count siyarile leswi ya nga le henhla a nga na mali va yo mbhonya hi budget muhaxi muyingiseri loyi a nga hlamula andzori i vulavula ntiyiso loko u khome mali la South Africa we swi herile swa we a jele a wu nge tleli a ku na lawe u nga ta famba u ri wrong hinkwako u ta va right ni ta ku nyika na xikombiso hi budget ne laha ni tirhaka kona nduka uniform ndi nthlulile siku rin'wana va parile ndi khohle loko ndi cinca mabeke ndi wa yi tiva hi vavasati loko u cinca beke u cinci hinkwaswo swilo ndi kuma ndi siye license a ndi na nchumu a ndi na mkheke a ndi na nchumu mara hi mhaka ka I was in full uniform ndi nthlulini loko va fika voni manana u pfukile heyi se mi jahile mani mi va mi yi rindzini hala ndi ku hayi ya kwala a yi tshama ni kahle tirhani kahle mani wa swi vona hi mhaka ku leswi a ni mbale uniform swi ri hi marito man'wana ndi un'wana wa vona se na vona lava tipolitiki hi buphete va tirhisa sweswi a ku na loyi a nga ta njela ka madlanga hi mpela nda ku byela ka madlanga loko vo va khome munhu hi mpela a yi tivi ku leyi mkhwanazi i vulila ku ndi ta bandzana ku huma n'wini wa yo phela n'wini wa yo a nga se huma sweswi ha lo ba xindzanyana mkhwanazi ku kola va hi la ku vona a n'wini wa xindzanyana leswi i koho swi nge endleki van'wana va ku na lava nga na 3 ya ti-ID number ndzo ri munhu un'wana na 3 ya ti-ID number vo swi mbhonyambhonya hinkwaswo sweswo va chava ku vulavula tiko ra hina vuphet ri fini u swi tiva loko u nga ri na mali a ku na laha u nga ta nghena kona hambi yunivhesity ni ta ku byela yunivhesity u yisa n'wana yunivhesity va ku byela ku apulayela a accommodation mara loko wo ku vita tlhelo munhu ku yendodo ku ye phela mi khoma la ta ku byela n'wana u tota va n'wi vitana hi vito va ku a ti haleni we se he swisiwana kene he swisiwana kene Namitweni man. Nkosi Sakens 0860002543 nangona ko Africa wo vulavula ile ka Munghana Lona FM tere loko yi vuya ka hafu ku bila wara yan'we ha cinca gere ne la vulavula ku hikokwalaho ka yini xana mi nga va ku ri ku tanihi va xisati a mi swi kotike ku tlhogomelana kumbe ku hlayisana kumbe ku hluvukisana ngopfungopfu loko president va teka xiboho xa ku va ku vavasati ha kombela hluvukisanani hi xin'wina swi nga va swi vula yini leswi swi nga va swi vula ku loko wa xisati a khome rhambo a nga tshoveli wa xisati kulobye swi nga va swi vula so kambe hi nga siya kwalano a hi twiwe mi yingiseri ku khome tinhlekani ka ha ri na munhu laha 0860002543 nangona ku eAfrica wa vulavula ka Munghana Lona FM hi mamukeleli ka Munghana Lona a ku na munhu laha se i 28 timinete ntsena ku pela awara ya 12 mi hlayele tinhlokomhaka tinharhu tinhlokomhaka ta mune leti ta vafana lava va kumbe tinhlokomhaka ta leti ta vateki va mahungu lava a va kha va vulavula hi timhaka ta vafana lava va kha va vulavula hi timhaka ta kumbe tinhlokomhaka leti a kha ku vulavuriwa hi tona ta leti ti fambelanaka na tatana Malusi Gigaba inhlekani okay
amamkereli ka Munghana Lonene FM ama vulavuli ko wi xiwi no tshana ka ile ntsema fokele botlet evokele mjare bot fokele ma akens ke sa ko maka ta na teta kambe ana la kombela botlet loko ri sukule mga tayo betanela mtiwa nawo ne ana kombela ai kombisa ai differentiate between nanto wa Khumalo na wa mama lo barman Andre Jason lo aga sabumboni tolo ka ad committee kore na sa anga suyenda loko abaka panel leya no yena loko ba interview na Khumalo loko athola nonyana lo wa 30 years oma ka BMW leswi endla ku ri Khumalo khomiwa swi hambane kwihi nametwa bot nametwa ya an kombe ko ralo loko mo kuma mtiwana kumbe vile ta kumbe sila nga tamkuma ai sala re vale gore sa Khumalo ba re o khomile experience re maka ta gore ba re tshole nonyana lo wa 30 years ya mama lo aga tsa kumboni o be ka panel le abaga interview na ndono yena a ri kona ene ko ba ka vutisa a heta ko no hi xi advocate mara loko va ni vutisa ku hi xinawu ke swa pfumeleriwa ke hlamula ya humangi se a lava ku tiva ku ri why yena a nga vi step aside ku fana Khumalo nge step aside mara ni twa ka va n'wi themendela va ku se i Winnie Mandela a mi swi twanga leswi ni vona hinkwayo i themenderiwe hi munhu wun'we i themenderiwe hi munhu wun'we a ka CIC mara question leyi ni yi vutisaka mina i tele ku nyita ndzi CIC na yena a tlha a va a twisisa kahle ku endlekela yini nametwa a ni kombela loko mo kumeka ku Ramathekisa ku n'wana a tivaka swa nawu a hi hlamuseta ku ri ku endlekela yini kahle hayi ta va vitana va kona Ramathekisa va kona advocate Baloyi vumbirhi ka vohi hi vohi va tirhisaka na advocate Abigail na vohi van'wana lava hi nga ta va vitana hi kota ku va tisa tlhelo rin'wana kambe ni khensile tlhelo rero buti wa mina inkomo nhloko va nga ta va nge misava ora yambirhi leti landzelaka kusuka kwalani la ku tatwa wehe mingisero mina ku we u ri yini wa xisati ka timhaka leti ta ku be president mi hlayisana n'we vavasati ku a wu nge ti hina van'wana a hi swi koti ku mi hlayisi kambe sweswo hinkwaswo andaka lesi se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komandlela 0860002543 va xinuna hi ku titsongahata kukulu na mikombela va nyikeni nkarhi va mhani lava hi kota ku twa ku vona hi vona va swi kota ku hlayisana ke kumbe president leswi va swi vulaka va swi vona ku a mi hlayisana hi n'wina phela mi tekelanaku vavanuna hi n'wina mi fayelanaku mindyangu hi n'wina ni vula ku loko wo fika ha swi twa kwalomu ku fambeni va kha va vulavula twa ku munhu a ku i na nsati ivi n'wanuna a hlamula ku a ku okay mara a pfumela i va kha a pfumelela yini matsovo se swin'wana swa ku hileswaku van'wana va ri nala wa n'wansati i n'wansati kulobye president ve ri hluvukisanana loko ri n'wamabindzu dyondzisa n'wansati kulobye ku mabindzu ya endlisiwa ku yini mi hluvukisana xana hi nga va hi fike njhani laha ni lava ku twa n'we nomboro hi leyi mi swi hatlisisa vasesi mi swi hatlisisa hi ku loko vo ka mi nga swi hatlisisi mi humelerisa ku cinca swilo sweswo hi ku vanhu va va le ku foneni se mi swi hatlisisa vasesi va mina ni mi nyike nkarhi na ta ku hi kota ku hi pfunana tanihi rixaka ku hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi titani hi ku mhaka nkulu laha i ku endla leswaku hi nga heteleli hi tikuma vaxisati va kha va ku va tshembele ka vavanuna loko va tshembela ka vavanuna swi kumeka ku vavanuna lava va tshembelaka ka vona a va ma swi vona loko tshembela vanhu lava va nga ku tekeriki nhlokweni kumbe lava nga ri ku na mhaka na wena se hi lava ku swilo swa muxaka lowu swi nga vi swona nomboro hi leyi 086 00 2543 0860 00 2543 a hi ku tumikiseri wa mina ku president va ri mi vona ngeti hi fike njhani ka xiyimo lexi a hi ringeteni muyingiseri wo sungula hi twa ku ye angulaka yini te va xinuna na mikombela ku na risimu rin'wana ra Matswabe Muta ri ku na mikombela vanango langani switandi swi nga se hela se na mina sweswi ni kombela n'we va xinuna hambanani na i mamukereri ka Munghana Lonene FM nhlekani
Imam kereka mngana lona FM inhlekani aswindisa swona leswi lava swona vari vavasati a mi swi lavi ku vulavula vari vavasati a mi swi lavi ku swi vulavula kambe kumbexana a hi hikuva vavasati veri a mi swi lavi ku vulavula a hi yeneni mahlweni encindani hi vutisana vaxinuna eka mhaka yoleyi yi ri yin'we a hi yeneni mahlweni hi vutisana vaxinuna ka mhaka yaleyi nga yin'we ku bona va ri yini hikuva ri vaxisati hayi a va lava ku vulavula hi swona inhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Hello. ahe papa ahe ahe mani minjhani Pfukile nga pfuxela vo. pfukile a khensa loko mi hi bela riqingho mani mi ri yini n'we Na khensa hi ku sungula ni nghena ni khensile ni tsakile mina medi ni vulavula ni ri kwala etikweni ra ka hehe ntiyiso vavasati a hi na ni twela vusiwana hi twela ni vusiwana hi mhaka ku ta kuma ku ri swa ku wansati un'wanyana wa swi vona leswaku n'wansati loyiwani ni next door ya yehe nkarhi wun'wana na swi vona ku ri kokwalaya va tlela na ndlala mi kuma ku ri swa ku ni na swona swakudya kwala mara na tsandzeka ku ri ni va nyikanyana ku ri lavo va ta kota ku tlhela va dyile na vana se i ntiyiso va vulavula ntiyiso presidente ku vavasati a hi tlhelana ni vusiwana inkomi khensile ku nghena ka munghana lonene kambe mi nga se famba mani mi vona ongeti ku nga va ku ri yini va nga hi ku hina hi hleketa ku vavasati ho va nga na ntwela vusiwana ku tlula vavanuna hina vavasati hina vavasati hi nga na timbilu to biha swinene vavasati hina vanhu va timbilu to biha swinene loko ni vona un'wanyana a ri ku xanisekeni ni raha wa mina ni lo dyondzeka mina ni nga teri nanga hi xikolweni u ta khawula wo khawula loko mo titwa ni ri vavasati a swi twa leswi va swi vulavulaka hi van'wanyana hi leyi hlangana na voho lava va tinyungubyisaka himpela n'wansati n'wi twa tiba swifuwa kumbe ni lo dyondzeka mbe a mina ni nga teri na yanga hi xikolweni a mina ni nga teri nanga dyondzeki me ni lo dyondzeka me nkarhi sweswo leswiwani wo yini wo hlupheka wo khawula loko n'wansati n'wanyana a humelele hi swo vava ematshan'weni ya ku ri hi tshinela hi fika hi n'wi ririsa hi rawa a vonani ku na yini kwalaya hi ta vona hi yimela le kule leyi ku hi ta mara a vavasati hinkwavo va koho vavasati va timbilu to lulama ma swi tivi kambe ku tele lava va timbilu to ka ti nga ri kahle hi yo mhaka president va ku twelana ni vusiwana ku tele hina lava va timbilu to ka ti nga ri nga ni twela vusiwana inkomu inkomu mana khensa eye ya un'wana tshama a swi vula kolomu miporosini hi va ku hi ri kona a ku mi se swi xiya ku va xinuna va swi rhandza njhani ku ti bela swifuva ku ti ba xifuva va ku hina mina na swi kota ku nsati loyi wa mina a nga swi voni ku mina ni na munhu hala handle na swi kota swi sweswo ivi n'wana ku heyi vavasati veri hi vo va swi kotaka ku va na vanhu ka nga voni nchumu a ni tivi ku so hi swi kahlekahle 0860002543 nakona ka afrika wa vulavula hi le ka munghana lona hi ku tsakela ka mina ni lava va xisati kambe loko ku ri ku va xinuna va kona va xisati a va kona hi ta ndlisa ku yini a hi nge timi xiyanimoya kambe ni nga swi teka rin'wana riqingho ni pfumelele ni sungula ni hundza hi laha xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena afrika wa vulavula na khalanga pet matebula le ka munghana lona fm koma ndlela ntiyiso mingisero wa mina va ri xikongomelo hi nduma xa nongonoko lowu loko a ku heta ku vulavula sweswo un'wana ni rhumela hungu la a ku mara wa swi kota ku teka nsati tshama na hi kaya a aka yindlu ka vona yi za yi hela i nga swi tivi a ni nga swi tivi i ri hi laha xihundla xa vaxisati xi nga kona enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene ahee mpfukeni butpet epfokeli mani minjhani n'we hi pfukini butpet wansati hi xona xigevenga lexikulu la misaveni wansati butpet a nga na mbila a ni twela vusiwana sweswi a nga tirha butpet a twa na tirhako va ri va lava munhu a swi vona swa ku wa xaniseka wa hlupheka kumbe u na vana va ya xikolweni va kala na uniform a nge ku viti butpet
na loko u n'wi vutisa ku kwala ka n'wehe a va tholi ke i ta ku byela leswaku hi hala va tshama va lava khale a nge ku lavi Boetpet. leswi vulaka ku president leswi va swi vulaka va swi vona ku n'we tani se nandzu wa ko i yini mi fela i ncini xi endlaku ku mi biyela na timbili? Nandzu wa hina vavasati Boetpet ya vundzukelana sweswi ta ni lavela ntirho ni fika ni swa kahle a wu nge tsaki i mavondzo lama hluphakile a hi na timbili ta ntwela vusiwana sweswi hambi ni yo hlamba munhu un'wana wa xinuna ku yes a wu yo saseka u ta twa wansati ku hamba yo saseka xota yini yihi wa xisati mara swi va swi nga xoti na swi va swi ka swi xota ni loko swi xota nga vuli hambi swi xota Boetpet munhu a nga heleli ya kuma 100 hambi yo saseka kanjhani u ta xota xo karhi swi ri wansati u Boetpet na mbila ya ku biha nga fani na wanuna a ni nga swi hleketisanga swona leswi sweswe va nge swi koti ku hi pfuna Boetpet munhu wa swi leswaku loko ku pfuna tindzondo ta hina u kuma na endla swilo swa nkoka ta mavondzo ka jelaza i mavondzo lama hluphaka mara loko hi kota ku twela na vusiwana hi ku hi vavasati hina hi rhwala hi ku tika va ku siya na vana a hlayisa van'wanyana a hi va na timbili ta ntwela vusiwana a tilo hi ta ri vona ni mi twini mani ko khensa mina ya xiyimo lexi xa tika msi leswi ni nge le ku swi twini a hi swona leswi a ni hlekete ku ni ta swi twa a ni hlekete ku va ta kaneta va mhani lava va ku hayi swona swi nge te tluka swi ku chaka hi vani a hi amukeli n'wana miyingiselelo ni hlekanga Swisile Boetpet ni kombela ku va xikala vito a hi tata i ntiyiso leswi president wa swi vulaka hina vavasati a hi rhandzani ende ku komba ku hina vavasati a hi rhandzani wa swi kota ku rhandzana na munhu a ri na u n'wi kuma a ri na n'wana wun'we u ri na vana va ntlhanu loko u fika u nghena mutini u lava ku pfalela n'wana lowa ye a ri one mara yeke va hota ntlhanu a va hlayisa and a va rhandza and va va kha va fela yini va va kha va fela swidyoho swa mhana vona hayi mhaka ku va fela swidyoho swa mhana vona hi va na vuciva ku vona hi meni ku ya hi meni vona nga ku hi va na vuciva nyana hi mhaka ku hambi vanhu mi kuma ku mhana a nga ha ri kona mara ku hina hi nga swi kota ku loko hi fika mutini kuma va tshamisekini vanhu hi yisa mahlweni mara hi expecta ku nuna loyi a hlayisa va hina se mi langutela van'we ntsena va hina ntsena na swilo leswi loko ku ri na mintirho ni nga rhanga ni nyiketa va ka hina leyi va nuna ni va siyela ndzhaku ni nga va pfuni hi nchumu ende na leswa swa swihundlahundla hina swilo leswi mi swi vulaka mu ku munhu wa swi kota ku aka a tshame na n'wanuna kaya a nga swi tivi ka vona mara loko n'we mo humesa 10 rand mi ku mi pfuna sweswi heyi ti ta vula kambe hi fika njhani ka ku munhu a nga endla swilo ka a hi nge mini na nsati a endla swilo ka vona ni nga swi tivi kasi a hi vhaki a hi vhakelani hi va hi nga swi koti ku swi vona swa vonaka sweswo a swona hi va hi swi tihlini mi va mi tshame swi vona ani loko mo yale ni nge vuli ku hi meni nge le ku va pfuneni se n'wani ya leswaku loko mi fika le mi nge fiki mi vutisa mu kahle i mani va nge le ku akeni mi ta mi byela ku a le kaya swilo swi le ku fambeni mi nge swi tivi se n'wina va xinuna loko mi endla swilo mi swi endlela erivaleni hi kota ku swi vona mara hina swo tala ya tumbeta na leswaku mi kuma ku vanhu va rhandzana munhu wa swi kota na ku va na vana na wehe u nga swi tivi ku vana lava hi va wena mara wehe loko wo bayiza wun'we u tidatla hi swi tivi swi hlamuseleni kahle sweswo a ni swi twanga kahle miri swi kota ku endleka yini kwalano ma vona the way vavasati va kotaka ku va na xihundla hi kona wa swi kota n'wansati a nga va na munhu a nga va na vana va ntlhanu na n'wanuna a nga swi tivi mara loko loko mi ku a nga va na vana va ntlhanu na n'wanuna a nga swi tivi mi vula yini ni vula ku i va na vana va ntlhanu na n'wanuna wun'wana na n'wanuna wun'wanyana sorry ku nga swi hlamuselanga kahle na n'wanuna wun'wana wa le handle not wa n'wanuna loyi a nga n'wi teka not la
maswani mi nga swi tivi mhaka hina hi swi kota ku tumbeta swilo ende ku kota ku vona ku loko swo za swa problem kuma ku hi sungula ku mi tengatengisa vanhu va ku tala hi va hi kha hi langutisa na xiyimo xa macheleni loko ma kuma ku ri na mali nyana le kaya le hambi munhu endla futa leri a yo swi kandziyela ngopfu mara loko ku nga ri na mali mi ta swi vona munhu ta yimisiwa le na le se mi chavisile lero a hina vavanuna hi nga ti tleva hi twa ku nge ti hi ta mi nge swi voni mina ni ta yo miyela hi ta amecha hi ta nexa le masini timitwiriso swa mina kesi so ai nanguta karhi i 12 timinete ayisepa awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano inongonoko tsumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni namuntlha ku ri ra vuntlhanu ku te tani a hi amukele nin'wana mingiseri ni nga siya mavhengeleni nhlekani Godfrey minjhani hi pfukeni minjhani ka mani hi pfukile mhaka yi president va vula swona Godfrey na ku rhobana i rhoba hi n'wansati wa va i ti fambela kwala patwini i hlangana na movha i tele hi vavanuna na vasisati wun'we wait byele wa i hlayisekile va ku vutisa i direction va khome xiphephani na ndhawu ya so yi le kwini loko wa tshumela ila ta va hlamusela ku yi le kwini ku tiva i to vona se i robe phone ya wena i tekeriwe bege ya wena mara ra ku na n'wansati laya leswaku wa pfumela na yena ku a hi robeni vavasati kulobye a hi robeni vavasati kuloni wo wa hlametela kahle hi faseri ku fambaniso loko wa ku fambaniso u kuma se n'wanuna se humese xibamu kwala tisa bege tisa phone mara la a wu tsakini ku na n'wansati laha lero i byela ku na n'wansati kuloni a ku na lexi nga ta ndleka ma swi vona na mitro ni twa kwini keswa mina ni kesini ku keswa mina ya kapeka a hi hundeni mavhengele ta vuya yisa mahlweni ka mavhengele nhlekani ka Munghana Lonene FM makomandela 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka un'wana ni vutisa ku hikokwalaho ka yini hi hlaya nkarhi wun'wana na wun'wana i mhaka ku nkarhi wun'wana na wun'wana ni hleketa ku ta na munhu un'wana a nga ta hlangana na Munghana Lonene FM se a lava ku tiva nomboro leyiwani a ni hleketi ku ni va haxela wena ntsena masiku hinkwawo hayikho a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani ahe Buthati mpfukile sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani na hi pfukile a khensa swinene mani isa Smavis la akhonuku Bush Bagridge ene na mitwa ku mtshame moveni ya mani ya mi n'wini okay inkomo sesi president vulavula ntiyiso Buthati vavasati va na timbilu ta ku biha wansati wa swi kota ku na n'wina mina mbilu yo biha a ni swi tivi na leswi endlekana nayo ka van'wani mara ni titiva ni nga ri na yona n'wansati wa swi kota ku endla yini wansati wa swi kota ku kuma bava hala sayitini na ne vavanuna va kala a ku wo n'wi yivela loko a ku wa n'wi yivela wa swi kota ku a suka loko se a n'wi yivele na n'wi byela swa ku ni na nsati mara ta suka se a pfumela a hetelela a n'wi fambela swa ku bava a suka siya nsati wa yena a ya ka yena vana va ya siya na vana va yena ene swi dina swi humelela a famba siya muti bava ya tshama na yena miri n'wansati i kuma n'wanuna loyi a nga na nsati bava ku a rhandzana na yena ivi a tlha a n'wi fambela a n'wi fambela bava yi xikongomelo xa yena yi ri wo hungasa wo yiva leswaku wo yiva a tlhela se swi ta pfumela ku yo yiva na swi tiva na swi twisisa ku na nsati na vana mara ndzhaka sweswe a suka yima fambela mani bava swa ka vanhu vi na mhati leyi a va lama a famba na swihlangi swa yena ku ta nghena yena swigevenga Buthati a hi swigevenga va khawurisa vavanuna lavo va ya ku yiveni va yiva va rhandza swilo swo va va khawurisa se Smavis nga ri tsemeni riqingho leriya kumbe ku tsemeke mina hi ku na mina ni le kun'wana hayi nga ri ra se Smavis ri nga tsema sorry se Smavis kambe hayi khensile tlhelo rero a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani a hi tata mpfukile hi pfukile sesi wa mina minjhani n'wana hi pfukile a khensa a ni lo ta ngheneleta tinhlokomhaka ya ku we vavasati hi fanele hi pfunana ya
loko president va ku he vavasati hi fanele hi pfunana ni twa va swi vekeka kahle because he vavasati a hi rhandzana namuntlha ni nga ku loko ni hlangana na wena u ku eka mi u ku ni etolo ni tlhele ni nga dyanga n'wana mhani ni ku leyi i swi hleketisekile ni hleketa ku ri mi ta n'wi pfuna yini why a nga yangi exikolweni a dyondza a ta koti ku ri a ti tirhela naswona swa ka swi tshamisekanga swin'wanyana i ku u kuma ku munhu i munghana wa wena wa xisati wa swi tiva ku ri laha kaya mi hanye vutomi bya njhani mukhalabye a lava ku ta ti tlhotlhometa kwalaya ku ri mi vula njhani ku ti tlhotlhometa hikuva i tiva ku mi hanya vutomi bya njhani ni nyikeni xifaniso ni kota ku swi twisisa xifaniso evutomi bya ku okay laya a va tleli va nga dyangi swakudya swi kona loko no endla leswi ni nga ta swi endla na mi ni ta kume eku dya u kuma ku ri emukhalabye wa mehe i rhandzana na yehe nkarhi a ri munghani wa mehe a swi tiva ku ri laya ni yele eswakudya ni ku va ni tlhantlhe muti wa vontsena ya vavasati a hi rhandzana swa koteka ku munhu a va na swa koteka ku mi ri vanghana mi tekelana munhu swa koteka yo n'wana mani swi tele njhani kasi vunghana i yini kasi vunghana i vuxaka loko mina wehi a hi ngheni nkarhi n'wana hi kule swin'we hi nghena xikolo swin'we hi tivana hi byo vunghana hi tivana okay ni vhakacha laha ka manana ni to swi kombisa hi xikombiso leswi ka manana Mushwana loko ni vhakacha laha ni vhakacha hi xikongomelo xa ku mina vo ya tivana hi kule swin'we eku hlupheka ka me va ku tiva mara na swi tiva ku ri ni ya hi xikongomelo xihi then mukhalabye wa mehe hala ya hlekisana ku ve u munghani wa mehe sure so vavasati a hi rhandzana n'wana mhani me a ni lavela ku ri siku rin'wana ingaku ku ngo va ni laka mihlengeletano njhe va hi vitana hi vavasati hinkwerhu hi hlangana kwale va nga ta hi hlanganisa ku hi twelane evusiwana hi langutana kahle ene yin'we mi nga tala phela ma swi tiva njhe ku vava n'wana mhani ku vava un'wana i tlhela a vula tolo a ku swi vula ku n'we leswi ya luya un'wana a nga vula tolo a mi hleketi ku nga va ku ri swona loyi a nga vulavula tolo u te loko a vulavula i te yini i te ri a swi ta va swi ri kahle ku loko n'wansati wun'wana a ri na nuna a nga vileli loko a twanana na n'wansati wun'wana hi mhaka ku vavasati va tele ngopfu vavanuna va xota se mina hayi a swona leswi president va vulaka sweswo n'wina mi ri yini mi vona ongeti na sweswo swona ke swi nge endli swona ku mi swi twisisa na sweswo ku hayikho munghana wa n'we ya nuna se swantswa mi tirhisa ya lowun'we wa n'wina swi nge ni a swi tshamiseka n'wana a swi tshamiseka n'wana mani swi nge koteki i joni a ni ngo hi mhaka yini ku tsandza yini a ni ri vavasati vavanuna va kala se hi munghana leswi hi nga ha nuna leswi hi nga ha nuna munghana wa mina a hi ta ti tirhisela wa lowun'we lowu swi nge lunghi ma vona ni loko kumbexana swi nge lunghi hi vavasati loko nkarhi mi ri na switwanani ni kota ku pfuxa loyi n'wanyana okay a hi nge ni lave etimhaka ta ku ri ni ku ta pfuxa emabindzu ende mabindzu yaleyo ya famba so ni langutisa loyi wa munghana wa mina ni ku vitana na ku munghana a ku yena ku okay me ni khome kwala ni khome 5,000 a ni navela ku ri ingaku i nga sungulanyana eku xava leswi i nga ta swi xava mazamba lama tamatisi tinyala u tshama laha gedini ya wena u xavisa ku ri vutomi byi qhubeka byi ye phambili ma swi vona na mate na mate e mukhalabye a swi nge yeni ku tsandza yini a swi nge koteki ke se swabili ku fletse kana alright i ku lo sa timinete timbirhi a hi kumeni wo hetsela cina ni vula ku a ka ha ri na munhu laha 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku haxela wona twi kusuka studio 1 hi le Masingiti Mall a Giyani a ni tivi ha ta kuma munhu kwala ncindani kumbe ve swi tshika swi tikomba i nhlekani swi tikomba va kha va ku va ni tateli mani lava ka tsala ku vulavula lavaku hi nga kota hinkwaswo mara swa ku hi hlengeleta na ndhawu yin'we hi ku hayi no munghana hi ku hi hanuna
ita tirhisela nuna wa mi wun'we hi ta va swi veri swi nge koteki vantu swi ku a ndzi ti ku n'wanuna yena loko o byeriwa a nga ku yini a nga ala a nga ku he mi nga ri kasi ni vula ku va ta va ri vambirhi va ri vanghana va ku hayi no a ehlekete ku hi mhaka ku lava va hava nuna se a nga ala ai ku ta vutisa n'wina mi ri ngwexe vavanuna a hi yini mahlweni ka x hi tirhisa hi yisa mahlweni bulu leri mingisero wa mina nongonoko lowu wa humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mjani wala ka Mlamula la muhumelerisi wa no ka Mlamula ala ka va kokwana Nhlungwana ya kokwana Nhlungwana se muhumelerisi wa mina ka nhlekani lowu ni vula Ncindani Eric Mabasa kasi a tlha vona ku hi kota ku twala kahle a ri le studio 2A kasi la a Giyani ni famba na Sunduza wa ka Minga ni vona na Patrick Shaya a hi ndayela hayi se no tikeni kambe nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani mbana nhlekani na unene phina ku hela ka vhiki ku ko kahle mina na n'wina hi ta hlangana sweswi nga ri khale ka nongonoko lowu fanaka Msombonoko handle ka sweswo hlayisekanani tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela